Wake up, they open their eyes, and without making any sound, say something, Joe. Somebody. Okay, Šodien mēs ciemojamies un spēlēsim tagad mafiju. Tagad visiem tiek skaidrīt noteikumi. Tā kā tā. Labi. Okay. Say something more. What can I do? Kā redzat, mums ir bagātīgi klāti galdi. Diezgan labi izēšanās mums te ir. Visi atpūšās un izklaidējās. Tā kā sestdienas vakars ir pavadīts ļoti interesanti. Try it one more time. I'm sexy and I know it. Ok, šodien mēs izklaidējamies. Mēs bijām Pirtiņā un tagad dodamies lekt ezerā. Pirmo reizi es ielecu, tas bija ļoti augsti un ļoti patīkami. Tagad mēs gaidām, kad nāks meitenes. Un tad jau cerams izdosies jums redzēt, kā tas viss notiek. Willie, can you say something about this? We are ready to rumble. Tātad šobrīd es taisos lekt iekšā. Neslēpšu, man ir mazliet bail. Pirmīt es jau lecu, tāpēc šobrīd man ir vēl vairāk bail. Bet nu es ceru, ka tas izdosies. Un tas, ka es kliekšu kā maza meitene, lūdzu neapvainojiet. Edgar is our hero. 3, 2, 1. Woo! 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 What do I have to say? What are you feeling now and how was this event? I want to keep it inside. Okay. Eddie? Absolutely great. It was my second time, and I must say this was more pleasure. Okay. Yeah. It's a beautiful day. You don't think about the snow coming tomorrow. And You just enjoy this moment. Okay. And I feel half finished now. Like a real finisher. Okay, boring people.